Machibu bagicigo gya South batongeretwe ni chibu munene wa Kanyakine no Isabella Mutura ibaugite ni bainganitie kana ni baibanganitie bakungana gutigira kuri na ukiri bakungana kagite na gaka kathigonko ni arabaugite kinya bageta nyomba ko nyomba kenda kuona na gwikira mpini athuganirwa bantano ciana bari ira cionekaga kaka ingi kagite gaka gwitana mbere kuongereka. Ni masibu ja kuma gicigo mbunge kya South batongeretwe ni sibu munene wa Kanyakine Isabella Mutura na bakiaria ne baugite no kabakwithurania ni untu barutha rwa thigunku bakiuga kira bakwendekithia ni ukiri maturene na kingi bagategera ni gwitanja kwanja bagita kethira kuri na aciari batanite twana twao twari machibu ja jonde jare anarua ito kwenda utangasira warifu ona ara bari bakare baize batu we are very much prepared na iketo kumeta go ya go prepare nyana ne to karira to te kuraja mono ko watu etete to bera that we are very much prepared kana to officers to ba to te kuraja mono to bera kebe ko matoka to kama toka kebe go kinana to ka geta ate to ka kindana ito kwenda peace this time ore ndeje ito kwenda lot of peace ito kwenda weta from house to house tuonetha kwe no efunjie mwira thithua kire ana beto yes na ni tugite oroga atana kana kawega kare turi twinde maimenti south twitayana tuketha turi nawe kingi bakethira bagitegera na kurwana nakyo ni njobi ndege ni watho wa mwana gukandana na twamba twantura ruthene ru na kumerera utochoke twite mantu jange ja nchobi iriseti briu babange betakuga bakothia gachobi ka Christmas otaka chobi ya Christmas na tokorega ama mnasema nini? Hapana. Tumekataa na toga South turenda yethero very clean through the leadership of the officers totongere tu ndcc wetu mandamere na the ACCs na machibu tonde turenda imenti sabi then a lot of peace this celebration season na nto bande beba karibwega na toamba to ko twena twangoko ibe want that oto to prepare komatoka nengwete kyo gotwana tomato kinetho tatwona gatwona owo tatwona agatwona ti obo kwa yakankori ntekori ke otherwise ito matoka na muthiene ni buritie mwingi kagita gaka kathigunku baingi ni bumaga matura mwanya gwita kungi na kwa ugo kethira kuri na ageni baingi maturene bakiuga bakeja kuona mtu bari na nkanja nawe bari ngiriboti kurio gitarire thigunku ya Christmas mono twitha twina ageni baingi ana betu bakarakaya atano ciana arocia baingi bakarakaya ni beja thigunku na guntu gwetu so ne tukoromba tafadhali mono taunine na kinya na ya ndere ntura chetu poke yakwana muntu bote kwerewa ofisi yetu iri ri wasi to menyithwe yetu mbeko find out muntu no riko nikenda tuketha twina thiri njega igitara thigunku kuma gicigo mbunge kya South nkiripoti ndeto cia Wero Juma ria kwa rietwa ni Mutugi Kare.